Oman Kaswa. Oman Kaswa ewudie a ekosui adoso. Then ka face no woti Kaswa ka wo ye nyina nim se enka asomdie ebia chese dumpem bi nkofo bebre etutu ekotena ho because ubo Kaswa dia obi nim se asomdie ebia ensusu ni sesi anu de so ubo Kaswa pe obi nim se Kaswa de wudie ekro ubo Oman Kaswa din pe na usuru edi wujin efise wodim se ne die chire no wo beti yese akwala bi edi akokum obi edi na kwakojiska anasa obeti se abemu obi akokum maami bi because obesika ana oni because obesika de ewo no ho so wuti Oman Kaswa na chire se amro beseje so mo de eti moto so a wo mo robi enkrofo so wuti Oman Kaswa bia na wuti hu ni se obi akojiska wo bank na chire se wo kojiska no nipa no mo saje nipa no ekra efri ninsem Oman Kaswa eden na ekoswe enoda asem asem ababeto mapuno nso eni se enide ya no amrobes bi pa akokaswa opekuma chese electrical shops etwato aso no wo mu akwa bokro no pa wo hoduma enya sem to se ye hu ye kakro no de ene se wo ye kromfo enka wo bokro na kana jo ene nka wo de wo bokro so we the broad daylight na akrofu ya achichi etuo ejinejina wo muso se mo fam si camera na wotie emaiwa no asema abra akrofu edu ho no a wo ka so mo fam si ka mo borom so sika wo feska ne bra na emaye wo pupo na ba ka so ne se wo ye no wo feska na ma adiam de bere ni abayo ba ko sina sum se wom me ya shoto sa bra na ba na ne su nyina ebri no krofo nsamo dindindin pa so o ya ka so no esi wasom enya asem kuma then ofri wodo no ye no musa bopini de say 3 electrical shops there esaso di nyano wo mu ekowia na ne ba akoso su de no ne yonko mpere se mi fa ne tuo se ten wakunu ya enya asem kuma na wotie emayo no asema oye adia akoswa acha mabo police fo a wo mu ewo obo man Kaswa hu ban no wo mu edi akoto woni susu no police fo anya wo hye wo bubu nia egwu na sumesa nse enye wo busuani bi na chese krono no ye de ko no so na se nye wo ankasa e bi se dani da obeti esi I landguard fo bi akọ police ni agene crafins esa se sia no landguard fo emru wo munti no wo mu susu eyi woni ato baabi reports and my when kasa ye mu no mo de ko police woni nyina won ampe fi ai omuso omo ye do omusuro se me hu ye na police ni de si de na wusuro e ma ne ye wo bo kran ba ye nim ye wo ko gina ye na wo ka wo ye we wo di nsise me gina ho e de abo me man ga na ho ba ne nse be na wo di ye anaza wo ko kan ne sa keke se ne be ye a ye fa police ejuma ni wi a na ne what siada omampeni akrono ekoso ye wo ma ye man ga na no haje especially Kaswa adia haje ni ye pa se wo tina kan mu na se wo kwa Kaswa pe wo suro di wo yim fun kura wa di se wo di pe wa tasu bebia na wo ba gasie na ne wo di hye kura mu akaka na nyame edi wo afọ fie na ne wo koduru efia sunde wa ka hamdullah anase radie ya meda wasio so wetin I dey akram ye krono ekoso ewo Kaswa no edosu pa yomampeni ma homini so na se kro Kaswa no wo ba obi ani se wudifo ebia ena no da papa bi o ka se maame me de Kaswa kro yi pa de na me wonan beye enai wo ho ate se mesisie enso so esanse wudisema ekoso a me kra no nyame a me man ko bi yanje me kra efri me semtino ma ton me ndan ni na ye de de ma obi fofra mas di me sika ate se Kaswa kro no mintina obum oma penise nema we eguso ekoso obia be hyasie etutu in fact nkofoka ahyasie etutu Kaswa enso poa de omujin so bodi kotena Kaswa kro no asumjie kro no nya anyesa na sensia no Kaswa adane ewudifo bia wo bo Kaswa dimpe obia kasa sa kro na wo mo ekunkum nkrofo no sa bi kro na do ye di nkrofo egisika drone sa kro na tese da obehu se motor riders so musu ni jiji no mo di bi bo nkrofo no mo ejiji bi bag no edin bonya ye di ato Oman Kaswa no eso
Oma penny mesra se police for so mo nyo mo djuma yi a yi wo mo di ne for mo a so wo mo di se wo so omo ebokro no mu ban no wo mo de wo di omo eba na face no police ho no police station no esua eye menu pe ene wo maika so na so she kaso a eye kro bia etre yie pa enti na me so my penny se wo se police station ho no e wo se mo sisi bi ye de e de eto ho no mo e na no da akole ye wo mu ku no 10 years akode ye wo mo womu ekuni so wokutie assembly woman ano asema nkese wodi etuja no ninkasa yemi no chese ono no ebra ye to edima no oni ni krofo eye hihye ya na nkomo ye de omo esi edan ni bie enfe dumpembi no emse ye yini free so ma foforo ba no de enka ne pope mu no na ko so se enka de na ka ye appoint no as assembly woman abra no oni ho no na nko betuwa ni jume dia nka wo sha sie no edi ko bekan construction o shasia no na ko susu se ma mi ni pa ko ni de be de edi betwa so edu so se politics se mo ntini ni pa ni ja edi to ho e ko pomta ma bra yes appointing them as assembly woman and son wo ye de all shasia so betwa so no kwa no o sadi ko tumpe nimfu ani ni na no wo ebu ani egu so wo enfia ebepemene senka ye ma mi edi asem ko tu je na campaign mfuo emrahye bedwafo mo ni so na ko mu baki ma mi assembly woman ye work asoi ene ko mutumi si police dan ya anya bia ka ebenya nyesa anase enan bia de aka ho eso ka so kro kakra ya no police station 2 pe e de wo ho na so police station 2 pe ebeye den e na wudie a ekoso e wo oman kaso no eto echa encha ebe kosua ede akontinia ye betinia ye ede so oman kaso no se ye be stro ma pedi so oman police for enoso patrol stay police for no obo patrol sa obo kosua patrol omo duty se de mama yesika jianko amamu nyisika yesika jianko antin ye mu police for bed ebe gina koso bia uti obia no asema police for ne bo mu subo police for ne bo mu subo se so ma jiripa bako akra efrisem ya abra te se uya muhusha de eyeye o man penie ma hu ni su police fo amudiji ske wo susu mu hunu se yesu ya adihye ni bi Ghana ye nyina no ye kai hu boma ene ye yie enti ye sram so police fo mu ma mu ni so mu na mo to mu esi wo se mu be ma oman Ghana akoso no mu nkoso amu ni mu nyuma pa no mu susu mo bua ma kro no eni adane no ye nya o me stress o man penie no yi wo nyina edi sire be obi so amo so be ba no be suanya side edi afrimo na wa wo hye me pese wo chia waje efa ene ensemi wonti no me sure so be ko YouTube channel no ko subscribe edi akọ too much gh chia waje ntre e wo comment section wo for so follow Facebook, Instagram and Twitter. Ya me di ene ensemi abra mo mi din edi afia enhwema ena se na ye be san ehye makramo.